Nando mwanju muri Ndizi betigangire ribagiria bene gukwarigania semesa ya mangana maya ya Chinsa Isano na Ibere binandete gwateka ime na isiko ya Gusii no kubori kwa na irari bagaria goria bene baramayana rari hagenete gukorekana ime na isiko ya Gusii chingonganye chenze ilianyi moja sugusu amo nabosongo na mangana gukorekana ekero abarai amo nabamenyi be county ya Kisii amo Nyamira bagendete gutuma amagomba bogochia se amate nabasani ibanya gusira unalepo erija onsiemo oyo konyoro mwe msiebe wodi ya Nyamaya ariasi county ya Nyamira anine kraba akera atoikanete gose siritubu gimabwaye kubatkana nombasukano bwebara oyo korekanta sensemo ya maimayu abu litkuligoro botuko gose marogoba gose litkuligoro marogoba igo 19 ngora ituto mocha se amate yo karabasani nabairi amo nabarai aba baendete gutubengora yabo gochase enseme yumurai bwense Dr. Wiramuto no ara sensemo ya central nenekera ukore taro ya matukatano lituko ulia alero boigo nindo jebuna Inspector General of Police Chafet Kome nigobona mochire bali bakoma mojibuna abanyanyimbo nigo batumegede chinguru wetane kerengo ekero bale goseberekani bali kurobekana chinga kichamaga nigateberana nabamugosereri binanko mutuma gochibarase kigambero kirikia ICC eratari kogoseka kurenda abanyanyimbo nigo barachikogendera gutumika lichiko ase bali baranyale bakumuna lichiko asense ya Kenya yungati yale andate gukorekana boigo na kurobereirie ase mugasobono gukubulio bena inche goikomoerio ekero litiko lia Jumaine chitariki isato itariki isano isato mutinyo gatano gatatu mwaka w'ekirubere n'emerongo ibere na isato tare 8 mwezi wa 8 mwaka 2023 wana kwaria niyo bena inche goikomoerio tukubaterana nacho Auta korwa sensemeri y'umuntu wimanyererio ekera bugari nyanja makwene kuna mali ugine chibichago cheira senjera bene eliane Brighton Makori Igabantunya jake korwase county ya Nyamira nenekera barai abana bamenyi be county ya Nyamira mona Gusii engima bagendete kurwe ngora yabo gochi ase amatena basani banyagosira enalebo elija onsiemo oyore ngomwe msiwe wodi ya Nyamaya anenekera nyorto mbasukano bwebara abulitkurigoro marogo bakorengana nabarai bali bakwanira nene aba MCA korwase wodi osekorwase county ya Nyamira abakora wano mwe msiwe wodi ya Magombo Minda Dichi oyiboigo ole omurai bwabake ase bunge ya Nyamira nigo bamonyohire onsiemo buna orenge omuntu wamaskani nando orenge bwingenjo ase assembly sasa magajo ye county ya Nyamira ose assembly ya Nyamira ase bateruna nigo basiriri omosae obwate chinguru nando chikogenderie county ya Nyamira no nyine wodi yaye ya Nyamaya sana kwa vile alikuwa leader of majority na mimi leader of majority tumefanya kazi kwa pamoja kwa vizuri sana kwa mwaka mmoja ambao umepita na tegemeo letu ama tulikuwa tunategemea ni kwamba yote tunayosema ama tunayofanya katika county assembly ya Nyamira tunaweka watu wa Nyamira kwanza, na amenifunza mengi. Alikuwa mwanasiasa shupavu kabisa na alikuwa tayari kabisa kufanya kazi na watu wote. Tunachukua wakati huu tunapoomboleza kifo cha mwenzetu, wenzetu wote wa county assembly ya Nyamira, tuwe watulivu. County nzima tumempoteza mwenzetu mwenye alikuwa anapenda kazi sana na alikuwa anapenda watu wa Nyamaya kwa dhati. Kerobono tutegarete singani yu ya nyagosira onalebo erija onsiemo nigo gatia bara ibanyaride bagoika bwase ritukurigora sumbasukano yu nyaride gokorekana asina baro bagende batumete ngora yabo boigo nagote abanga kimbasukano yu nyaride goko basensemeyo asebono baboririe abamenyi be county Nyamira ko babatoereru anekero meroberi yokomweni richonsiemo ya nyaride kego chakiwa anekero abantu kurwase wodi ya Nyamaya bagendete korombia na kurira mono asogosiria omwe MC obugati yabarai bali baigete asenseme yuno yokabeiro mubunge ebwebunge ya Burabu Ben Mumanyi oinerurete ngora gati abande abaigete ase enseme itaturaranga kibaigete asenseme yo anene asobo tukubo kira lero
kwamba waheshimiwa wangu watatu walihusika katika ajali ya barabara ambao walikuwa on duty kuelekea Nairobi, na kwa bahati mbaya tukampoteza kiranja mkuu wa wengi ambaye ni majority leader Honorable Elijah Osiemo, na kwa hayo tunaambia familia, watu wote wa Nyamira na Kenya yote kwa pole. The two will get well soon, go back to their duties. Like the two will be being transferred to Aga Khan in Nairobi, and the body of our late brother will be taken to Omash. Elijah, we want to wish them comfort, especially this difficult moment. We also want to wish our brother Honorable Duke Masira quick recovery, and our sister Honorable Priscilla also quick recovery. And I want to assure the public that the two are stable. Duke Masira no mwemusiwe wodi ya Nyamira Township inere outete makweli korengana ningo barenge asigari yeyemo yanyore tumubasukana buri tukurigoro yerirete obugima gose yerirete kwiro obugima bwa Erichaunsiemo korende nigo Duke Masira anyorete libagari ya bene na gukwanira egikegerete mubasukana uyo gakorekana ase ensemeyo aseboigonere atumire ngora gochi ase amate nabasani banyagosira Erichaunsiemo ekaronera utete makweli ayo aburi tuko rigoro. We were headed to Nairobi for a meeting. Bad luck on the way. Tukapatana na pikipiki yenye ilikuwa imepepa makaa. Driver alipojaribu kuikwepa kidogo, nao pia yule mjamaa akashtuka tena naye pia karudi kwa barabara. Kujaribu tena kuikwepa kabisa, ndiye akagonga makaa yenye alikuwa amebeba, na ilikuwa ni makaa mingi sana. Mimi na driver ndio tulikuwa mbele. Hao wenzangu mwenye alikufa na huyu mwenye ameumia pia sana, wao walikuwa nyuma. Sasa mimi niliumia tu mkono ndio uliteguka kabisa. Na hapo kwa kifua niko na ukali kidogo. Sasa ndugu zangu wenye wametoka mbali na karibu, wengine wametoka Nairobi, wengine wametoka Nyamira kwetu mpaka hapa kuja kutuona. Nataka niwashukuru na niseme zidi kuombea familia ya Osiemo na na intubona bunigeta seni Kandi TV ni goto endre tutumengora ya itugochi ase amatena basani Erichaunsiemo aseboy goto kuganiria bari banyorete chinkoma banyoro kubwena kwa bwango ekero barasi nyagitari sensemeri ya Nairobi kro tukoskabosio nigo bona bamenyi be wodi ya Masimba yegotoka sebunge ya Nyaribari Masaba banyarire bakwemurunganiria ebara ya Masimba kogenda metembe guikaramasha asikiri banyarire bakomuboria omubunge bwensemeyo Daniel Manduku kubanyurna kubaroseri ebare yo asengenjo nigo banyarire bagotware mechando ekere bare yo etali weteka asebone bare ikorengana barabwo yanyarire kekonyoli obosombi ase ensemeyo anekera banta baborire bune bare iskorosiwa nigera isiko bakonya asobo sombi na simirubiri yabo yakera ritko Tengoro kusabedeo nya bengi ntuna bakachi ba Masimba ward tuwabere utoguchandike ngakentamba se para ya mate ekuru Masimba yaganda all the way to Matembe yacho weka junction ya Ramasha. It's now almost 3 years down the line tuchandike se pare kembure ko tutari gweteka bano iga today tuwaire casualties abantu batatu ba umire nsa gochi Masimba sub district hospital etogo saba abarai barito chorete aso wancha koino moto konye pare right from our MCA to our right honorable the president of Kisii County andete sana buna njemba to mosigo ya nyugire ngotara ne subana mubuko tafatali mugambi torosere pare ya ito nari no into togo chogu gari twaruto subogete ndubate para unde bwe pigipigi useito ndamasha epare yo mwesimigo manduku twanja torosere pare ye pare ya rostu no mwesimigo machagu
ya karosi kuno no mweshimigo orio rwetoro ruri kuru kumuindi epare tiga tokobe yao tokonye pare ntobwa dia stogo etera buna one mbure ko chagotu ntobwa dia stogo bogeria abantu tokonye ngabuna turaba abanginda babanda igatonyare tokobekirwe bina epare na betiga tokobe yao tokonye Ekerobono bomobwasi miuro moja na Kenya Kwanza baligetigo chuko chaka chingwa na chaba burituko liangyo kolengana buna kimani ichungwa nyaritheka okwana burituko rigoro bunere no olikorwa sensemo ya miuro moja karonso musio kabaigwananire bunango chaka bare chingwa na bu angyo nigobono abamenyi be nsemo ya Nyamataro banyarire bakoru ebirengereri byabo anene igoro ye chingwa necho asibabona chingwa necho tigachibe rijirira abe chigo kwana chingwana usira kwane emeruberio yogo Kenya yogo konya ba Kenya kwegendereria kubotkana no kokonga kubogima Maria tangoro Gideon ondie kimagere ndo mukajo Nyamatara konia makara ndo ukwanira igoro ye mangana mabiye biri bakungusana na babe batorigereri igoro ya maguta batorigereri kuyerie bintu nande batorigererie se biri babe kaye nyomba tego takonya baratorigererie umwana injo ise mwenye biashara naye mangana ndagira sa mangana yokurutana na mangana Kenya Kwanza batu bari barwete cya ID yabo yokorigererie ubugima bwa bantu bare support mapo baikire baonjokire bagendera ko musana na bagendera ko betererie biri yekiomba nebintu binde bitatakonya gabara tegerro person yegenda baese bakabakoso esa magosare baigwana ne mbacha kurutana na mangana ande bakaichingor ona muna barai ba Kenya Kwanza kurubusi barabu bara kane rutese mangana ikibiri abu bato gata barai kina machagwe asi ito machagwe na kina ozoro batu batike kwerigereri baje tike kwerigereri kinda cyabone mesara yabo baba munango tutume kabari muna gusinto bwate sabrokore unga mangane biasara anda bono Gusii baratorigereri muna maguta ni ndumona Gusii gusubire kamangana para amaguto kamendira kiri rongo mono Ekero togosuka bosio mwarimu monene bweskuru ya Mubamba COG George Ogoji na kubatirana n'abana bodaboda nigacha kiro muroberi bwo kwene kibuna eskuru eyo amana bodaboda ngubatirana bare erigosira gisemi as enseme yo kubatirana okuni go gwacha kiranene ekero mwarimu oyo amono boteniri bweskuru eyo bwabagachirete bibanda abana bodaboda as enseme yo oseskuru yego toka sensemo ya kemukama ebunge nyali bari masaba bunenjereyemo yogosira abana bodaboda banyari bagosira ajiskuru osijisemi asensemi. And the boda gentlemen have been at the forefront in ensuring that our students don't mess up, and not once, not twice, several times they have brought students who were found out of school without permission, cheats, and that has made our students not even think of sneaking out of school without permission. What we expect is them to behave well and be supportive to our school, particularly the school programs. Out of this cooperation between the school and the border riders, we believe that there is going to be more benefits in terms of they are going to offer better services to our clients, that is parents and our students. And besides that, they will also support many programs of our school. But above all, we are happy that they will be out of danger, particularly those who used to park outside on the streets, on the road, which is very busy, being used by many motorists. Obedi Kasmile Mona Joseph Mageto na batinili baba na bodaboda kurwa sensemeyo na borbago kerete gatambo kirekyo kubatirana gatia bodaboda amo neskureyo ya Mubamba COG. Tulikuwa tumenyeshewa siku nyingi sana na kupigwa jua, lakini wakati mwalimu kwa alipofika tukaenda tukamuongelesha, akaja akatuchangia kipanda. Tumeshukuru sana na tutakuwa tunashirikiana na shule bega kwa bega. Asante. Watu wasipigane huko kwa vibanda na pombe wasikunywe. Huko ndani wasitumie hizo jumba vibaya. Hizo jumba zetu tulijengewa kibanda tutumie kama kutafutia vipato
vyetu kwenda nyumbani kwetu ili tupate chakula huko. Si ati sifanyiwe mchezo, kunywa pombe na vita huko ndani. Nasi tunaomba Mungu atusaidie hayo maneno yasitupate huko, ili tufanye kazi nzuri na tusaidie wananchi. Na tunashukuru principal kwa kutuchangia hizi vibanda na komiti yako yote. Umunyanyimbo yo mukuru wa sensemo ya Nakuru ni gobona nyaririga kubekwa byara magega yugo kagirwa kumuita munyanyimbo omwabo Kristo bakimeri asenseme yo kweneke korwegyo nomo obisomo nene ebo munyanyimbo Samuel Ndanyi wenyandaka watabuna chibunduki cho ebunduki ya oyokora ekebekyo ni gobono ya nyaririga kubwatwa asenseme yo asebono bacha kirobotuki ningikerera umunyanyimbo yo goitoyo mwabo asensemeyo ya Nakuru. This morning at around 5 it was reported by one of our officers who had a gunshot that one sergeant by the name Kimeli had been shot by one of his colleague, a police constable by the name Konga. The cause of shooting is not yet known. We are yet to find out what actually transpired that led the constable Konga to shoot his supervisor. Inspector General of Police Chavet Kome nigobona nyarire kaote abuna baraumbari go chuwancha onde bwenza nyara kauturubaniense ya Kenya anekera nyarire gakomoja bali babeire bakomoja buna banyanyimbo nigo babete bagutumeka chinguru chinyinge ekero bali kubaseberani bali kurobekana asamatuko amayaka ko yakwana sensemo ya kiganjo nigaderina nabamogosereri bunango cyare kwenda sekambiro ya ICC ere nigaho jikogendera gotenenera ekene na kulinda abakenya. Have a role to protect life and property. We have a responsibility to ensure this country is secure and safe. And that is a mandate we are going to discharge without fear or favor. So the propaganda out there will not discourage us. They can continue threatening us that so and so will go to ICC, so and so will go to court. That has no implications at all in terms of our commitment. We have a duty to serve a beautiful country, colleagues. We cannot allow what is happening in the neighborhood. We know what is happening in the neighboring countries. We are not going to allow that to happen to our country. We have no spare country. This is the country we are given by God, and we are going to protect it jealously. Kwa hivyo ambaye ako kule nje anafikiria tatisha polisi, anajidanganya. Kuna wengine tumesikia akitisha ati hivi karibuni tutaenda kwa barabara kuharibu mali, kuharibu biashara za watu. Unajidanganya. We are going to deal with you family and decisively without fear or favor, as I've said. And we are going to use all the equipment brought to us by these members of the public through the tax they pay. All the equipment they... Bono na kwarianiri ase jinse jiga kone nyonage koraga Chinsa ikomera ninchikwera na komanyi amange banaenda twata kaime na isko ya Gusii kuboli kwa nagenda kubwati Ndizi TV nero wansmausi nyorandora sensemo yemitandao Facebook tonyore Ndizi TV News digital boyga sensemo ya YouTube na botonyora Ndizi TV News onya chinga kina boto tweet @Ndizi TV News konde karengeli kia una botambe ni otokiaria ndigwetera senamba erase skini yura koraga ni tutare na botutara we kasamaga chaito asensemo ya embassy New Brighton apartment abonora tonyore asemero biriende ya kera lituko no ene biasara byao nabo wikatonyara to kwana ayunaro nago tigere ase boniga kwene dumirane chikoraga Chinsa 10 etwabwaterana nacho Auta uyone kimnago chiri wetera se enchera ye sign ose asenjera yumuntu wimanyerelyo ekara twabwaterana apigeri nyanja mwene kimnago chiri wetera senchera yeru ya mone chibicha Eriane Brighton Makori.
Gusii.